Se yenina ya hyɛ ne nso a Sampa yi a ɛnɛ ɛho nsɛnsɛm da biara ɛwɔ amansanten tanso yi ɛfiri sɛ aberanteɛ yɛ asamodua ase ɔmpene ɛma Nana Samgba Gyafla II ɛmfa n'akonnwa ɛmfa ne ntoma mpa bi mfra ɛmɛdi adeɛ sɛ kurowura ɛho nsɛm ɛnam social media saa nsɛm yi ho bi ɛna Nana Samgba Gyafla II ne personal assistant and as a brand ya oboa ohini kakra aba bonte baka se eye Sampa a ewo German North constituency eho MP no German North constituency MP no eye ne se o benefit de ekoso no eboa no fi se Sampa nsem no o makwaye no MPP NDC ana yeto abasoso no ona rene ye ona dinkonim enti Sampa nsem no MP no efa ne se eboa no na emom onhwe ne ye na asem betmato no efi se ono abu Mahama na kire se onhu de enti a MP ne to din yenhwe ha ma de ekoso no security failure any attendedie any hooliganism no eye mododo ewo Sampa mpotem ho sesia ye kasan enti MP no se ye ne se bia wonya so mfaso a ene ye ontwen na ebetimi abuabo no daache efi se owoso osori no ope bibi ye efa de ekoso wo Sampa no ho momientie sama Nicholas Mahama eye Nana Samgba Gyafla hunipa ekan ye. It's not about Asante, it's not about Bunu. Sampa eye nafana. And a Sampa eye member of the Asantehene Council. Titi. Enti sa emotion na enkrofodia tachi and abe dani NDC ni nyoma nyina no me tumo fu se mesremu a. Moma ya twene no ye nya na nokure eni hini ewo yemu. Ye jaima nokure di hini wo yemu a. Ye be hunu se nyoma na yesu soso ene nyoma ye keka no nyina no sebi eni ni kwan mo enkrofro frɛ me ebisa me sɛ ɛyɛ abrante bi a yɛfrɛ no Kwame Bonsusu a dodo no afrɛ no Brahma Mosi ɛyɛ video bi mesrɛ mo Sampa ahenesɛm yɛka wie ɛna Sampa ahenesɛm so ɛnyɛ politics ɛnyɛ saa nafanafo ne yanya sebi ka Mosi ni a wo Sampa enka afa ho ban oye video no mo no se oye NDC Muslims caucus coordinator fine you can be that entino ofre omo emoma basampa sunyan wentifo so omo beba kintampofo so omo beba mesremo mebuno amo wo bono region mesremo bono region na memenem no sebi moniati enti mumma nipa mienu miensa bi endada mo emma munye nnuoma bi a sebi ebetwe ye kwa ekira ye mpuntu nnwuma beka echi mesremo en Sampa enkonwa sem no mesremo a omo ye emma na ye te se ye mbom se ye mpa bunufo asem na mbom ye ba santema enye sanete mesremo mumpa nkrata ne bi na munkenkan sebi Nana Kofi Sono efri mu no eye ra ene yi na himfo emom be ye final rituals ene esie no adentia senka Sampa enya Asantehene dia adenti na dormaahene ambe perform sa rituals no ana adenti na dormaahene ambe perform sa rituals no ente mesremo neoma na omo ye omo di ye te se NDC omo ye ne te se bunu entokwa sebi nimdifo ananka se mutimi bisa questions na mutimi gina probing questions no na mete kire saa no mesremo buno youth mesremo emma nipa mbienu miensa bi nhyemochi emma munye ensei buno empuntunwuma Sampa eye critical part of the Bunu region obi betimi aso camera kan che obi se yenko obi obeso camera si obi se yenko hye obi dan. Then you allow these people to be walking around Adentia because you think they are identified, they are associated with partner a war in power. And therefore, for you to preserve your seat, you need to allow them to be destroying a peaceful town like Sampa.
omo planning Brahma Mosi video na woye ni nyina no oye ne te se omo ba aba ataki ene ono mom se enyes omo nyae enye nokre wafre kintampofo ene wafre wenchifo ene wafre kudivoafo se omo mra Sampa no omo ataki oka kire ne nkurofo ni bi se oni police fo ne de wasoto they have come into compromise but people are calling munyahwi and ya ka tro so we are saying the world is watching we are saying na Ghana police under the leadership of the IGP say obi betimi atena kata aso video aka tro bi say yenkoku obi unche no abrante bi monhwe video bi a TikTok live bi a boy bi ye wo Sampa ye friend Kwaku waso video e de esi nanim say ye omube wipe ebusuya bi afiri Sampa omube hihifie omeye say ne nyina reported to the police but omunyahwe wo de yemfa ne say omu sori ampa say omu shida na ye nkurofo beka say omu sori akobon ho ban a obehu the police will leave them and the police will then be attacking us. That is what is happening. But we leave you the police service to your conscience. Mr. Regional Minister, now no me send you a message. Me catch you say, "Woma, oba boy ni oba girl ni woma na omuwo ho a ope oma semo no." And can't you have the same love for the children in Sampa? Untimi. Na majai na nipa ye boni, na nipa ye to trust them. Omo no pi no ya akromfo. Hwe na no Brahma Mosi emo mokọ Nana Kofi Suna ofri mu Nana Samgba Gyafla II na de ne yiri store Brahma Mosi mo mokọ hokọ say store no awia nuoma nyina Nana nuama kente store omko bu ani wia kente ntoma ne nyina awia nuoma. These are the kind of people. So enti Ghana, we want you to know say yenya to trafo and am so no you can bear as witness say ampa yenya to trafo because ye knew mechi and say Sampa and nyoma na omuka omubehidan omubeyesei omubeku nipa ni nyina Ghana police eti but because they are perceived to be NDC people no the regional minister and in nkrofo ejawom and omuye regional minister Nana Samgba Gyafla, law-abiding person, ehunu say, obeye programmer, ese wotwere edimamo. Wotwere edibere, when you told Nana Samgba Gyafla say, you cannot guarantee the safety. And we know what you want to do. Brahma Bonsusu. Moba Sampa jimu. Brahma Mosi. Sampa ejiwu, emma wutna Sampa, enyine ye. Enti se waba benyine wi a sa nkrofo no mafra mo ho manfrafo na maka bom na mo se nkrofo no yema oba mawuli mo de mo hwe mo din no oba mawuli Brahma Mosi. You see your class of people na mo ma ye se nkrofo no yema adentina with this same ewo mo musa oni aka oni nana yire enyanto manso enyentokwa mako court wa lusu enunti no yanko say ne store na wanya den frimo enkrofo store so amoko biawia nyoma de na monye frimo enti Mr. Regional Minister, nobody is asking you to do what you are not mandated to do. The law mrano ehye wo say obemma pepe yo abasampa but hwe sumahene hwe dormaahene omusi Sampa sumadia na wobenya Sampa nkwada ye nananom mo bretiti wom na omumbom eni sumahene play that agenda say ye nananom sama wo ho pampa oni mo bedi saa boy na wo kan say ye nkoshi nana fie enra Kwaku no on say in life moja run through moja me nana nyene cheme awo me nana Yakopo
me nana Yakupu a owu me nana Agyarefodwo, me nana Agyarefodwo a owu me maame Fatima Karimu a owu me Abu Mahama. Omo moja eni omo no kredie eni omo abutre eni sa papa adoye moja no ene wo me mu enu bi netime mu. Sa brantie no a mo hu no ni nana a owu ni nana no ye me nana bema na yire onko bisa no ni nti a me nana bema no jan awade enti oye we disembia. It doesn't surprise us, we know, but in him say ena mrano aja wo mu no mu ye na police fo aja wo mu se wo nya no mu ye na regional minister ebo mu chidom mu senkrofo nuoma na politicians bi ahye wo mu achi mu ye saa yinim say Ghana unye papa manim unye boni manim proda boni spy nti obi biara wo Sampa emmobunu mu amuko school JSS fo amobetwere mu exam obia enka na command muntwere munya abutre munsua ade na muntwere eni omachi enya basabasa nyame nka obi biara ho yenim sembra no ebeye adwuma MP I have my reason in here for a very long time menye me video embo wudi wo muda. I have a reason. But I'm only asking you. The agenda now almost set here. Why you didn't office say yeah now mudi ye until you okay no. Once who can say agenda no. It's your own agenda. Eric, any bono agenda no, and no almost set it against you. And they are using your own people to get you out. And no more use you and why you didn't and a chrono soon be say chrono security authority. You will not even make a statement on the floor of parliament. Say yes, say Kurono. Businesses are relocating. People's investments are being destroyed. Ema ejuma yes say ema ejuma yetimi ko shi obi store eye ne nyina lawless state and ye create India. It's an agenda aimed at you, but you think it is us. Mekai ne papa bi kai or say when they came for them, I did not talk because now me feel so more empty no mobile. I hope you will remember that thing and write it in your sober reflection. Bisa who say enkurofo dan a yahyeshi, enkurofo fie a yahyeshi, enkurofo businesses a yasei, emu niehi, and na wafre won, what reach out to them to console them as their MP. A word to a wise is enough. Many enkrofo be brief me catch him so MP I'm so MP. I have a personal relationship with him. And I have a personal relationship with my sister. And I have a personal relationship with my late brother. I value relationship. But I'm only telling you, we are not envious of your position. I would prefer you to be my MP. But when you na when you man no kre onkrofo idu be opposition won kasa Eric num be ba betu enti hwe Sampa sunwie. That is why you are a parliamentarian for Sampa. Meda wasiga any pa bebre ka say oh NDC for party no NDC ma hwe mfiri ma. I believe President Mahama me jenedi ba the din Mahama no ebi na damesu wati Mahama no eda enkrofo aye kanokre and President Mahama ne tumi na wo no wanya mfiri bebi awo wanya mfiri NDC mu wanya mfiri onya free Ghana ye mra pon no enum no onya free ye enti the same constitution na ema President Mahama tumi no I don't think President Mahama will work against that constitution until ye mra ne beka bia no obedisu because the law is the law. And the law no enama wono to me ene otimi kase yen na yenda otimi kase yenka the same law na amane to me no he will not work to undermine it nti medamasi nyame nka mo ho na omo bibiara ho ban ene Nicholas Abu Mahama amananso ha na fanafo kase ene wo reserve papa
or they pa corporate Ghana to businesses, banks was Sampa. Sɛ mo free Sampa na enipa mi susu yesenka GCB ne banks wo Sampa nyina be free ho abesoma na anka enipa bi aka sɛ Sampa abo cashew nut business ene business aka nyina mo na person ka mu offices no nyina free Sampa eba enkura wo Sampa chi ne aka sɛ oh Nana Samgba Gyafla II ama sadness enso enipa bi agenda no masete eni etie na fana kasa kakra na se edepa niko mi entie na fana kakra obi anya abutre mu amodwuma ho Sampa mesre mu emo bia relocate mesre mu mo aya se mu nuama ye aka kire mu say our heart are with you whatever we need to do nuama bia say etime ye bia na ye beye ketia wa ba dal wa ba aforombota politics pepe na kini bale an kin araka bon wa ke asesa ketia e forombota wa ta pe kuro mo ti akekla ye ngara pe club ba ngununuma wa kiti utelo na wa yetima kolonga na to le na loplo metor mbra kolona amambre kolona tim le pe klak ti pepe ni etini ti yes na te mwakata ke to le na le mekipi kiti wa ba oforombota yerim le pe fieri wa woja lele wo ti peto ti ala mele le fieri bat ngi ki munga na pese fieri ke la ishon mo ye ta pe kuru fieri pe fieri tatara wo kijin seti lormu fieri seti wa ba fieri ke kiti ya to le Samgba Gyafla o sena samodua we ni court de kiti o sena ntanga ni pe to le gazette ki we se court ma mbo pekiteni ajeje na kibunwa nga muja sena pe wa gazette pekiteni apekibunwa ke na muja je na nwonyo ti akena kiti ana mo araka ma peki ma court bun enimtia ke kiti ya o sena ni the same court ngana we sena pe to le wo kibunwa pesa kibunwa ki the same court kinwa o sena ni ketia wa ba forombota brama musie na lele were apepa na rekla lele businesses kla because ya ke pa ma pe yiri soma nyunu me ngunyu la pe kru ape yare pi ka nyunu me na Samgba nga nyunu me worten wotiana akotie na nyunu me nga trape pantin anyunu me koye na moperu Samgba asangba ibile mle otole na nga lawe apetin pe konyir na ki kala ke pin na Samgba bele misele nyunu me kie ujangina otole kulu kura mapeti ojina potole kulu kura mapeti lenga no twame samodua gbapeti awe kompan John li mu pampi na samodua lenga no we ba ne jangina ukar na gbina lele perni back are tatara senio balurna ya iparayo yepa nga kalanga start arenye sisi pe busia kenu ifuna me pepie suya hunu mepenga eyi kweku le weja ye to le po sina mo so kwa kana mo gbo amu ye pie nko mo ko na mo ka ye ta mo ye na lele nyina na pese pe gbo pese pe ka mo ye pie ye nya le ngana betin ma ke video ke pin chance ke perre pe ke sili gbe ke awe lor ngba mi nyin ke ahoya ye plenu tatara ahoya ke sanam ni klalano ke ti ajane ya ahoya ye nu tatara ke jane na idal ye wo ye no ke nganjala ka ke mu fun kla ke dia ngami ne nyeme ya wabana arenje e plan brama busi le lemlemo ma bel pa ma pa na peni pe pambil basa peti akena ngamu para ngamu sabi mu nyansa kala ka yo anga keni yanyi mo ina mo ara ke pie mu pe kekla ke kiti o forumbo tamu yeti aya ju na ina pa na lelare ju na lelare kla awu formbota because no iso awu yirike ti akemekla awu sa cha mu ti akekla ke kiti o formbota ke anyeme ya ukurna ti nyebo para me nyina te jajina juro na sesamu kila kinyo ke anyeme ya ukurna oba mawli Naomi ke mu jana ngu store ga no ngutina ma waba ma ya pawa but onya now na ke na nyila kake o wel yelele plena beyiti o wel yelele pe plena o wosna wel ke mu na mu yelele plena ke na so do noy asoni do noy kiti na mo wara ka ke pe debi kiti nye boss yoma ke kiti aye yeta sabi na kwasha mo arepin na lele japadie kla ahoya ndrana
na ye wanya aso awo yeso na bibi ke ya yo tunumu kla ke mu jana nye bombe mushira Naomi mana ni we my mpana ngushi asor I wonder asor nganyini keti Naomi para mumplo na ona wie jawa ebili nyungu yesengba arakla brahma musi na njina wie ndragar nuji because me na po cholwa na pie ngole o first wife we po iwa me na pe wa na pie ngole kiti ana area jinjin tatara brahma musina munya we mbe se me una wo na kisa ya ne pie fo because ni ade tatara jim to brahma musina kia we na ni weji ba kan do ba mauli nga ngule roman a juroma promotu mutabili na liliare ju na nye konmen ketia aranga plana ya ile belpa tipe party ake kla ke wa ban ye welkoru nyame ya okoruna to le Samgba Gyafla sangba munyo we wa ban share koru